درود тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими рӯзи 16 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома блогерҳои тоҷикро андоз бастаниянд. як тоҷик дар ӯзбекистон ба мақоми вазири маълумоти олӣ таъин шуд. исьёни муҳоҷирон дар екатеринбург барои ором кардани онҳо омонро фиристоданд. боздошти чанд нафар дар ӯзбекистон барои эҷоди таҳаллука. марди қаблан судшуда падару писарро дар бозори Исфара корт зад. ҳалокати як сокини 60-солаи ҷамоати пули сангини норак дар зери чархи лексус. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мақомоти андози тоҷикистон аз як гурӯҳ блогерҳо ва ютуберҳои нисбатан маъруфи тоҷик талаб кардааст ки ба ин идора ҳозир шуда дар бораи сарчашмаҳои даромади худ ҳисобот диҳанд ва андозашро супоранд. худи кумитаи андоз ин хабарро расман шарҳ надодааст, вале усмон, яке аз блогерҳои шинохта, дар муроҷиатномаи видеоӣ дар инстаграм тасдиқ кард ки ӯро ба кумитаи андоз даъват карданд. усмон ки каналҳои тоҷикон шоуро дар ютуб, инстаграм ва дигар пойгоҳҳои интернетӣ мечархонад, иддао кард ки дар як соли гузашта дар ютуб ҳамагӣ $101 кор кардааст ва ҳоло аз куҷо бояд $100 ё $200 қарз карда андоз супорад. усмон ки бо лаъни пурэҳсоси муроҷиатҳои видеояш ном баровардааст, ба айни лаън кумитаи андозро кумитаи андоз ном бурда хитоб ба мақомоти андоз гуфт: муроҷиат ба кумитаи андоз беҳуда ҷон наканед, ин қадар даъватнома ба ман роҳӣ накунед. ман ягон ҷо пеши шумо намеравам ва шумо ҳаққи маро налог бастан ҳам надоред. дар куҷо кор мекунам ки налогам мебандед? валлоҳу биллоҳ, як сол шуд ютуб дорам, дар як сол ҳамагӣ $101 кор кардааст. аз куҷоям ин андоз мегиред? бо $100 дигар қарз кунам аз ягон ҷо, $200 кунам ба шумо барам андоз бисупорам? ҳамин хел кунед ки сағираҳоро дилмонда мекунед аз ватан. айби ватан нест, айби баъзеи шумо аст ки пулҳоятон камӣ мекунад. мебахшету боз маро аз дигар давлат наёбед агар қаҳратон кунад. мақомоти андози тоҷикистон бино ба иттилои дарёфтӣ дар иҷрои нақшаи андози соли 2020 ба мушкил дучор шуданд ва ба ин далел бо шитоб манбаъҳои мумкини ҷамъоварии андозро аз ҷумла дар байни блогерҳо меҷӯянд. палатаи поёнии парлумони ӯзбекистон рӯзи 13 январ номзади Абдуқодир Тошқуловро ба мақоми вазири маълумоти олӣ ва миёнаи махсус тасдиқ кард. ӯ акнун дар пайи тасвиби номзадиаш аз ҷониби президент Шавқат Мирзиёев расман ба курсии вазирӣ хоҳад нишаст. Абдуқодир Тошқулов дар раҳбарии вазорати маълумоти олӣ Инъом Маҷидовро иваз мекунад, ки соли 2017 дар раёсати ин вазорат кор кард ва ҳоло баъди барканорӣ аз вазирӣ ректори Донишгоҳи Миллии Ӯзбекистон таъин шудааст. Абдуқодир Ҳамидович Тошқулов 45 сол дорад ва зодаи ноҳияи аксаран тоҷикнишини Бойсуни вилояти Сурхандариё буда аслаш тоҷик аст. ӯ соли 2009 то 2017 ду навбат вакили палатаи поёнии парлумони Ӯзбекистон интихоб шуда, соли 2017 бо қарори ҳукумат ректори Донишгоҳи Термиз таъин гардид ва ҳамон сол узви Сенат интихоб шуд. Тошқуловро аз афроди содиқ ба президенти Ӯзбекистон Шавқат Мирзиёев мешуморанд. дар интихоботи президентии соли 2016 Тошқулов аз афроди мӯътамади Мирзиёев буд. шаби 14 январ муҳоҷироне ки дар интизори ихроҷашон аз Русия дар маркази нигаҳдории муваққатии шаҳрвандони хориҷии шаҳри Екатеринбург нигоҳ дошта мешаванд, алайҳи поймол кардани ҳуқуқашон шароити бади боздоштгоҳ ошӯб бардоштанд. ба гуфтаи муҳоҷироне ки ба сомонаи ура.ру суҳбат карданд, дар ин ҷо бо онҳо мисли маҳбусон муносибат мекунанд, дар ҳоле ки онҳо зиндонӣ нестанд. қатраи охирине ки косаи сабри муҳоҷиронро лабрез кард, як навбатдор шуд ки бастаҳои кӯмаки аз берун барои муҳоҷирони боздоштшуда фиристодашударо кандан гирифт. моро ба ҳар гуна суханҳои қабеҳ таҳқир мекард, пас мезад, маймун мегуфт. нақли кардааст яке аз муҳоҷироне ки дар боздоштгоҳи Екатеринбург нигоҳ дошта мешавад. баъди нимашаб барои ором кардани муҳоҷирони норозӣ
نیروهای اومان را به بازداشتگاه فرستادند. وقتی که اونا به لطوکوب آدمان سر کردند، تقریبا در هر یک حجره یک یا دو نفر قصد خودکشی کردند. نقل میکند مهاجر شاهد حادثه. در ویدیویی که این مهاجران از بازداشتگاه به اورا نقطه رو فرستادند، دیده می شود که اکثر آنها ظاهرا زادگان کشورهای آسیای مرکزی اند. در ویدیو چندین مهاجر بارک‌های بریده دست دیده می شوند و آنها شکایت دارند که طبیبان با خود حتی داکه نآوردند که زخم آنها را ببندند. ولی سخنگوی پلیس ولایت سوردلوفسک والری گاریلیخ این حادثه را به شکل دیگر تصویر کرده است. ایدبار کردن کارمندان پلیس و روزگواردیا در استفاده نیرو و واسطه های مخصوص دست کم به انصافانه و نادرست است. ویران کنندگان که در مؤسسه مخصوص نگاه داشته می شدند، هدفمندانه مناقشه با نیروهای قدرتی را تحریک دادند. آنها مقاومت نشان داده در یک حجره جمع آمده باریکاد ساختند. نیروهای امان قطعا در چارچوب قانون عمل کردند. در رابطه با این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تنها یک نفر را لازم آمد که به بیمارستان انتقال دهند، گفت است گاریلیخ به سامانه اورا نقطه رو. شبکه تلویزیونی سیردریو MTRK در یک گزارش ویژه خبر داد که مقامات حفظ حقوق ولایت سیردریای ازبکستان چند تن از آنهایی را که با پهن کردن آوازه بر دروغ کنده شدن سد آبانبار قیراقم در شمال تاجیکستان در بین اهالی تهلکه ایجاد می‌کردند آشکار و دستگیر کردند. روز 14 ینور این آوازه باعث تهلکه در بین اهالی ناحیه‌های قبلا از آبخیزی‌ها آسیب دیده میرزاآباد، سردابه و اقلتین شد و مردم به این آوازه باور کرده به صورت عمومی خانه‌های خود را ترک کردند. بنا به فرضیه مقامات تهلکه از آن آغاز یافت که بلاگر BJ از ناحیه اقلتین در یوتیوب ویدیوی گذاشته از مردم دعوت کرد که خانه‌هایشان را ترک کنند چون که سد آبانبار قیراقم در تاجیکستان کنده شده است. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن شهر اسفره که سال 2012 با ماده 104 و 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، با گمان صادر نمودن جنایت اوباشی دستگیر کرده شد. نامبرده صحنه 14 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 در بازار مرکزی شهر اسفره از سبب مناقشه به میان آمده با جوان 21 ساله ساکن شهر مذکور و پدرش مرد 44 ساله جنگ و جنجال نموده با کار 2 مرتبه به دست و پای جوان 21 ساله و 1 مرتبه به پای پدر او زده است. در نتیجه هر دوی آنها جراحت جسمانی برداشته. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. روز 15 ینور سال 2021 تخمینا ساعت 18:40 راننده افت-ماشین تمغه لکسوس 450 محمودزاده اسفندیار سفرعلی سال تولدش 1983 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب در حدود شهر نورک از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد طایرف اسمتالله فتح‌الله‌ویچ سال تولدش 1960 ساکن جماعت دهات پول سنگین شهر نورک را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد طایرف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. این بود چند خبر روز. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری کنید. خوش باشید.